محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وإلى جميع العلماء العاملين، وإلى جميع المصنفين المحققين المفسرين، وإلى سلسلة القرآن العاملين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى رجال الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغربها بر وبحر، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا محمد الأشاذلي، سيد الإمام محمد سمر المدني، وسيدنا الإمام محمد الرفاعي، سيدنا محمد الإمام عباس الطرسي، وسيدنا ابن عطية السكندري، سيدنا البصيري، وسيدنا مهاجر الله بن عيسى، سيدنا عبد الله بن عيسى، سيدنا محمد بن علي وسلم إبراهيم. ثم الفضل جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمين، وإلى خصوصا إلى ركن حجي كماس عبد الرادي أزهري ومشايخ سليم إبراهيم، وإلى داتهم الأكيد ومشايخ سليم إبراهيم، وإلى من أجازنا قراءة راتب الحداد سيد الحبيب أحمد شارف والأخيلة، سيد الحبيب محمد مولى العيد، سيد الحبيب مهدي بن محمد بن شهاب، وسيد الحبيب كان على الحداد، وسيد الشيخ أحمد قري نوري، وسيد الشيخ حاج عبد الناصر الصديق، وسيد الشيخ أبي إحياء المدين، ومن أبويا السيد أحمد بن علي المالكي، وسيد محمد بن المالكي، وإلى روح سيد الحبيب وربي روحنا الشيخ علي الطيب، وسيد مختار عمرو الطيب، وإلى روح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا ووالدنا وأولادنا ومعلمنا حربا، وخصوصا سيد الحبيب عمر بن سالم بن حفيظ وشيخ بكر بن سليم شيخ الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح اللهم المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح اللهم المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح اللهم المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وأصوله وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفرعهم وجميع سادتنا علي أبي علوي وصوله وفرعهم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد على بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة على روح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلق أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ونفعنا بهم ويعيد علينا بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلامهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب بن رشاد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصلي إبراهيم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم من الآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لروح سيدنا صاحب الراتب قطب لشرف العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن حمد بن محمد الحداد وصلي إبراهيم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد على بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين ويحمل يوم الدين أن الله يبلغهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم في خير ويلطف وعافية وأن الله ويلقي أصحابه يغسل أمطارهم يأكلوا كسال منهم ويكبسوا على ما يرضي الله ورسوله تعالى نفتح على عارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا فيه خير وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل ما جزى نبيا عن امته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين.
Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi guru kita Buya Yahya matta'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa riayatihi beserta segenap pengajar dan murid-murid beliau dan pengurus Al-Bahjah dimanapun berada. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kehadiran Allah malam hari ini kembali kita dikumpulkan di rumah kediaman Allahyarham Sayyidi Syekhina Ki Haji Datuk Akib matta'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dunya wal akhirah, amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan Asy-Syifa bihaqqil Mustafa yang dikarang oleh Al-Qadhi Iyad. Maka pada malam hari ini fa insyaallah kita akan masuk pembahasan Al-Faslul Khamisu Al-Faslus Sadisu, pembahasan yang berikutnya fima warada min qawlihi ta'ala fi jahatihi alaihi salamu mawrida syafaqati wal ikram, tentang apa firman-firman Allah Ta'ala dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan berlemah lembut terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah yang dimuliakan Allah, bahwa pada pembahasan yang lalu kita telah membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan objek sumpah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Atau kama qala Allah Ta'ala la'amruka, benar-benar sungguh-sungguh demi umurmu dan usiamu wahai Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sesuatu yang bahkan jauh lebih mulia dibandingkan dengan wadduha. Kan ada orang menyatakan wadduha, demi waktu duha, artinya Allah bersumpah demi kehebatan demi kehebatan makhluk ciptaan Allah, yaitu matahari atau waktu duha. Maka dikatakan ulama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama makhluk, menunjukkan faidah dari makhluk tersebut, juga menunjukkan kebesaran makhluk itu atas kadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah yang jauh lebih hebat daripada matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Karena kenapa? Karena dalam konsep Nur Muhammad, maka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, maka aku tak menciptakan aflak, alam semesta ini. Maka berarti pantas ada satu faedah atau hikmah yang diajarkan oleh guru kita. Beliau menyatakan seperti ini, kalau Anda ingin dikabulkan hajat-hajatnya, perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, misalnya seperti hajat kita, pengen kita dapat rezeki. Rezeki itu biasanya rata-rata karena apa? Yang berkutat dengan finansial, keuangan. Uang makhluk bukan? Makhluk. Sementara alam semesta ini diciptakan asbabnya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Muhammad. Maka berarti ketika kita bersolawat, kita mengucapkan sesuatu, kita bersalawat kepada yang dengan asbab beliau atas izin Allah, maka alam semesta ini diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti kalau orang banyak-banyak berhajat, banyak berpinta, salah satunya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Allah menyatakan la amruka, sungguh demi umurmu wahai Muhammad, artinya Allah bersumpah atas nama makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada masail. Masail itu pembahasan-pembahasan. Entah masuk dalam ranah fikih atau masuk dalam ranah ilmu usul atau akidah. Bahkan ada yang menyatakan antara Nabi Muhammad
dengan Ka'bah muliaan mana? Maka dijawab, ya Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena tak akan ada Ka'bah, tak akan ada Jabal Kab. Jadi kita balik pergi ke Jabal Kab sana. Kalau ada orang nakal ini, maka ada dua. Sikok ke Jabal Kab, dua ke mana? Ke Jebus. Pergilah kau ke Jebus itu, di Bangkok ternyata Jebus itu. Jengok-jengok di petak, dari itu di Pulau Bangka. Nah, Jabal Kab kah, Jebus kah, Ka'bah kah, apapun itu, maka semuanya berasal dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dalam konsep penciptaan ini, ketika kita menyebutkan asbab asal muasal sesuatu, maka biiznillah atas izin Allah, maka hajat kita akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita masuk dalam pasal selanjutnya tentang bagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyatakan tentang betapa sayang, betapa cinta, betapa Allah berlaku lemah lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Qila, dikatakan Taha, surat Taha, maka dinyatakan Taha itu ismun min asma'ihi alaihi salam, satu nama dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taha ay Muhammad, nama Nabi Muhammad. Wa qila huwa ismullah, dikatakan Taha itu adalah nama Allah. Yang pertama menyatakan itu nama Nabi Muhammad. Ada pendapat yang berikutnya menyatakan Taha itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ma'nahu ya rajul, wahai laki-laki. Ada yang menyatakan Taha itu ya insan, wahai manusia. Tafsiran Taha. Wa qila hiya hurufun muqatta'atun lima'anin, dan pendapat yang lain menyatakan Taha adalah huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ada istilah namanya dalam Islam disebut sebagai, dalam ilmu tajwid itu disebut sebagai fawatihus suwar. Apa dia fawatihus suwar? Fawatihus suwar itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala membuka surat dalam Al-Qur'an. Selama ini dalam benak sebagian orang, fawatihus suwar itu alif lam mim, alif lam ra, ha mim, kemudian ain sin qaf, kaf ha ya ain sad misalnya, maka mereka berpendapat fawatihus suwar khusus hanya kepada teruntuk huruf-huruf yang terputus. Padahal dikatakan ulama yang disebut sebagai fawatihus suwar cara-cara Allah Subhanahu wa taala untuk memulai satu surat dalam Al-Qur'an. Nah, Allah kemudian salah satu cara Allah memulai Al-Qur'an dengan surat-surat yang terputus. Taha, Qaf, Shad, Nun, terus Yasin. Kemudian selanjutnya apa? Hamim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad. Kemudian Hamim Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ya Ain Shad. Semuanya itu huruf-huruf terputus. Nah, sekarang konteks kita, pembahasan kita tentang Taha, apa nian makna Taha? Dikatakan hiya hurufun muqatta'atun lima'anin. Ini huruf-huruf yang terputus yang mengandung makna. Apa? Wa qala al-Wasiti, berkata Imam al-Wasiti, arada Taha itu bagaimana? Ta dan ha. Apa maksudnya? Arada maksudnya menurut al-Wasiti ya tahir. Huruf pertama apa tadi? Ta. Berarti ya tahir artinya wahai orang yang suci. Kemudian yang kedua ya hadi, wahai orang yang menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Taha itu ya tahir, ya hadi. Maka berarti dimaksudkan oleh Imam Al-Wasiti bahwa Taha itu adalah panggilan yang mengacu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya waqila
huwa amrun minal wat'i. Ta itu al-wat'u. Ada ta-nya, wat'u. Apa al-wat'u itu? Bercengkrama. Bercengkrama atau bersentuhan. Wal ha'u kinayatun 'anil ardi, sementara ha itu kinayah daripada bumi. Jadi yang pertama al-wat'u bercengkrama, kemudian al-ha'u bumi bercengkrama dengan bumi. Apa maksudnya? Wahai Muhammad, i'tamid 'alal ardi biqadamaika wa la tut'ib nafsaka bil i'timad 'ala qadamin wahidatin. Wahai Muhammad, i'tamid, engkau nisbatkan, engkau sandarkanlah dirimu itu dengan kedua kakimu, dan jangan engkau susahkan, capek, lelahkan dirimu itu bil i'timadi ala qadamin wahidatin, dengan engkau berpaku berpijak dengan satu kaki. Karena dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW itu qiyamul lail, beliau itu pakai satu kaki. Satu kaki maksudnya diangkat nyawa kakinya siko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Woi, capek itu. Dua kaki kita biasa susah, apalagi satu kaki. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, apa arti ta tadi? Al-wat'u. Ta ada al-wat'u. Artinya apa? Maka tapakkan, ceculkan, kemudian cengkramakan kakimu alal ardi, atas apa? Berpijaklah ke muka bumi. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tiadalah aku menurunkan Al-Qur'an ini untuk membuatmu capek wahai Muhammad. Dibacanya pas malam-malam salawat dhalin amin, ngangkat kaki siko, baca ayat yang panjang, maka berarti ini maknanya wahai Muhammad, jangan engkau perlelah dirimu. Lalu salam. Yang berikutnya, akhbarana Al-Qadhi Abu Abdullah Al-Qadhi Iyad, yang sangat panjang, kemudian dinyatakan dari Sayyidina Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama ala rijlin wahidatin. Diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau qiyamul lail, kalau malam itu beliau salat itu bertapak pakai kaki siko. Kaki sikonya diangkat. Wa rafa'al ukhra, sementara beliau mengangkat kaki satunya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taha, yakni ta'il arda ya Muhammad. Taha itu maksudnya ta'il arda ya Muhammad. Ta'nya ta'il, artinya pijakkan kakimu, kemudian al-arda kepada bumi. Jadi Taha, Muhammad, pijakkan kedua kakimu, tapakkan kedua kakimu di atas bumi. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak aku turunkan Al-Qur'an ini untuk menyengsarakan dirimu wahai Muhammad. Jadi Taha itu tetap kembali kepada kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya kawan. Kemudian selanjutnya, wala khafa'a bima fi hadza kullihi minal ikrami wa husnil muamalah, dan tidak ada keraguan, ahlan wa sahlan, tidak ada hal yang tersembunyi dari hal ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi Nabi Muhammad, dan Allah bermuamalah dengan muamalah yang baik. Wahai Muhammad, tapakkan, pijakkan kedua kakimu. Kami tak menjadikan Quran menurunkannya sebagai beban untuk hidupmu Muhammad. Maka berpijaklah dengan dua kaki, dengan satu kaki. Sementara yang tadi menyatakan Taha, yang pertama ya Tahir, ada toknya Tahir, apa? Orang yang suci. Wa ya Hadi, yang kedua haknya Taha, haknya yang kedua Al-Hadi, wahai orang yang menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampai kepada huruf al-muqatta'ah itu dinisbatkan penafsirannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, selanjutnya dinyatakan
Allah Subhanahu wa taala menurut bab ini artinya Allah berlaku lemah lembut. Artinya Allah bermuamalah dengan bahasa yang indah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan yang senada dengan hal ini. Artinya ayat ini Allah ingin menunjukkan betapa Allah sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Wahai Muhammad, maka kuatkanlah dirimu, kuatkan bulatkan tekadmu terhadap apa yang engkau telah diperintahkan Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya ikhwan, kalau ada yang ngomong bahwa presiden itu tugasnya berat, benar. Kalau ada yang ngomong bisnismen itu sibuknya minta ampun, benar. Kalau ada yang ngomong misalnya para ustadz, para ajengan, tuan-tuan guru itu tugasnya banyak dan berat, itu benar. Tapi sadarkah kita orang yang paling sibuk di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segalanya dibebankan kepada beliau dan segalanya beliau fikirkan untuk diselesaikan masalahnya. Maka beban yang berat ini butuh kemudian hiburan-hiburan. Kan muliakan Allah yang pernah Al-Fakir ceritakan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Beliau itu kan setiap hari banyak sekali murid-murid beliau berdatangan minta nasihat. Di samping beliau setiap hari itu memberikan makanan kepada orang-orang fakir miskin tak kurang dari seribuan porsi tiap hari. Dan kalau balik diongkosi pula orang, diamplopi. Nah, satu saat Imam Ali bin Muhammad Al-Hasan Al-Habsyi ini kan namanya orang yang alim ulama, sehingga akhirnya beliau jadzab. Jadzab itu akhirnya relung kesadaran beliau ditarikkan Allah supaya memandangnya, basirahnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah seperti itu, kalau misalnya Al-Habib Ali Al-Habsyi itu jadzab, siapa yang dirugikan? Umat ini kan nunggu taklim dari beliau, nunggu wasiat nasihat daripada beliau, nunggu pengajaran beliau, sementara beliau diam. Ya ditarik relung kesadarannya melihat kebesaran Allah bertajalli. Maka orang kalau sudah melihat, merasakan betapa lezatnya sesuatu, yaitu dalam hal ini mengenal Allah, maka yang lain sudah tak terasa nikmat. Sehingga orang banyak lupa diri. Lupa diri itu mana? Ada wong kalau lah ngudutnya dalamnya sampai mungkin baronya itu ida-ida masuk mulut. Itu ada kiai kami rokok sek, tahu sek, temako yang dia itu, yang di di lenting itu ya, tapi masih kertas itu dinamo apa, merek kertasnya mereknya warning, padahal kan warning kan peringatan kan. Jadi beli rokok sek juga, matur tengah temako gesek itu, kemudian kelinting itu kan pendek. Jadi sementara kalau beliau sudah ngudut, lemak ngajar, terus sampai ternyata lah sampai baru ke sini. Lupa bahwa lagi saking asiknya ngajar jelas ke itu, atau sampai beliau sambil nulis sambil ngisap itu sampai ke sini. Ya Allah katanya, dibuang. Orang kalau sudah nikmat terhadap sesuatu, maka yang lain dia tak perhatikan. Dan di mana di semesta ini yang paling indah kecuali memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah merasakan pada puncak itu, maka pantas kalau yang disebut sebagai wali majdzub kadang-kadang sudah tak peduli dengan alam sekitar, tidak makan, tidak minum, kadang tak mandi, fokus kepada kebesaran Allah. Dan kalau sudah seperti itu, kalau syariat, maka saat itu
dalam posisi orang yang hilang kesadaran otaknya, tetapi kesadaran rohaninya itu Allah tarik untuk melihat kebesaran Allah, maka berarti saat itu kemudian syariat tak berlaku. Kan seperti itu. Makanya orang kalau lagi majdzub tidak boleh dijadikan landasan omongannya. Itu satu. Yang kedua, orang lagi majdzub tidak boleh ngajar tafsir ke hadis ke apapun itu. Maka ada kiai di Jawa yang setiap ngajar hadis majdzub. Setiap ngajar hadis majdzub dan seolah-olah hadir bersama hadratul Rasul. Tapi oleh murid-murid beliau sesuai dengan pesan beliau, jangan jadikan patokan ketika aku sedang majdzub, karena langsung kepada hadrah ilahiyah. Nah, Habib Ali Al-Habsyi ini kan ketika itu majdzub. Dan kalau sudah seperti itu dak kati yang baca nyadar kenyo, kecuali si kok kawan beliau yang manbaso kita ni cak siapa lah, cak mungkin cak Yai Najib lah kira-kira. Lucu wong. Jadi setiap ulama itu pasti ada penghibur dari wong yang lucu-lucu. Termasuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi Sahibul Maulid. Maka ketika beliau majdzub langsung dicari, tolong Syekh ini insyaallah beliau aman. Nah, karena orang tuh manggil beb bangun dak tuh bangun. Kemudian apa yang dilakukan beliau ini? Habib misal kiblat di mana kiblat? Arah di kiblat di mana gitu? Di sana ya. Nah, Habib ini ada di sana, misalnya kiblat itu di sana. Maka sambil seperti itu, maka beliau itu cara bangunkannya dia salat. Ini Habib Ali Al-Habsyi duduk, apa itu lagi majdzub. Dia salat membelakangi Habib. Jadi kalau ruku sujud itu kan ya mantati beliau. Akhirnya tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dengan Allahu Akbar. Kalau lagi ruku itu kan tidak bet kena dengan hidung dengan mulut beliau. Berkali-kali akhirnya tersadar, tertawa Habib Ali Al-Habsyi. Astagfirullah, selesai. Kata beliau yang ngiburin, "Oi Habib, jangan teman-teman ego gawe." Ngapa? Umat butuh dengan Anda. Ente majdzub, ya nikmatnya ente dewek. Sementara saat itu ente sedang ditunggu umat ilmu ente. Maka ilmunya ditunggu, maka berarti ya istilah jangan teman-teman gawe itu. Siap. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Maka hiburan itu penting kepada siapapun, dan orang yang paling berat tugasnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau butuh hiburan. Dan apa hiburan beliau? Hiburan yang paling terasa menyenangkan adalah ketika datang atau turun firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyatakan, wahai Muhammad, kan Toha tadi apa? Ya Tahir, ya Hadi, wahai orang yang suci, wahai orang yang menyampaikan hidayah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidak aku turunkan Al-Qur'an ini untuk menjadi beban untukmu wahai Muhammad, tapi aku turunkan Al-Qur'an sebagai pengingat untuk orang-orang yang takut dan dia punya khasyah, rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Maka berarti ayat ini ada bentuk muamalah, dialog. Allah ingin menenangkan hati Rasulullah. Muhammad, jangan engkau terbebani hidupmu dengan apa yang diturunkan, cukup gawekan baik, dan itu merupakan bentuk hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kita ini kumpul, anggaplah kita ini budak SMP SMA. Kemudian kita ini kan punya guru yang sangat kita idolakan. Sehingga pelajaran beliau tuh kita tuh besok ujian malam ini begadang. Sampai besoknya mata merah sembab-sembab. Karena SKS, sistem kebut semalam. Kemudian ketika datang mata merah-merah cak ngantuk, kata beliau, kita ini susah galau, pacak dak yong jawab, kata guru. Dak apa-apa nak, santai baik, namanya ujian. Ujian ada ujian yang lebih berat daripada ujian hidup namanya. Wah, ujian sekolah nih, main baik. Nah, terhiburlah hati kita. Ternyata yang kita anggap beban, pengen menyenangkan hati guru yang kita sayangi, ketika beliau memberikan hiburan, benar bahwa sesungguhnya ini sekedar dari sebagian kecil hal-hal yang akan diselesaikan di sekolah. Sementara setelah ini betapa banyak tugas yang jauh lebih berat lagi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau merasakan tenang,
beliau merasakan aman, nyaman, bahagia. Atas dasar apa? Atas dasar hiburan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh kata Allah, Muhammad, bukan kau baik yang diganggu oleh kaum. Setiap nabi dan rasul itu sebelummu pun mereka banyak diganggu kaumnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, manusiawi. Nabi Muhammad SAW manusia bukan? Manusia. Salah satu sifat manusia ini bukan untuk nyukuri ya. Dalam satu konteks yaitu al-musibah. Al-musibah idza ammat hanat. Musibah itu kalau dia banyak terasa ringan. Tetapi kalau dia sedikit terasa berat. Misalnya musibah kita terasa ringan. Itu orang Palembang ini kelelep kalau. Kelelep oleh banyu naik, kemudian pasang sampai ke sini banyu datang. Artinya bukan kita baik yang kena banjir. Uang di hulu sana, uang di hilir, uang di mana-mana kena. Jadi ketika menerima musibah secara kolektif ini, mak mana bro? Ai, mak ini be pacak berenang. Saya minta tahu. Ngapa? Karena musibahnya itu menimpa semuanya. Coba kalau yang kena musibah itu kita dewek, kita pasti merasa orang yang paling malang di dunia. Mana misalnya tombor motor, keguling, busi patah, kemudian uang dak galak ganti rugi, kemudian dak BPJS. Beruntun itu, kemudian mengatakan, oh ya alangkan susah nasib ini, alangkan buruk nasib ini. Meratapi diri sendiri, kenapa? Karena semua orang lain tak dapat musibah kecuali kita. Sehingga kita merasa kita yang paling sengsara di muka bumi. Maka ya muliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Fatir ayat 4, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Wahai Muhammad, jikalau umatmu, entah orang Yahudi kah, Nasrani kah, orang kafir kah, orang Quraisy, mereka mengingkarimu, sungguh kata Allah, sebelummu itu Nabi dan Rasul pun mengalami hal yang sama. Lihat artinya membasuh kita, ada datang mungkin seorang sosok kiai atau ustadz atau kepala daerah atau tokoh masyarakat datang. Napa misalnya ketika nyawa itu ternyata 1-2 tahun ini tidak berhasil. Datanglah misalnya entah kiai, entah ulama, entah kepala daerah datang. Ngadu ke banyak hal gitu. Ya Allah, kiai, mono ya ustaz, ini kami ini habis be duit modal kami dapat capek be, kami tahun ini dak untung kami nanam padi. Maka kata beliau, sabar. Zaman dulu atau zaman sekarang banyak uang yang ternyata sama susahnya dengan kita galau-galau. Kita kelaparan, ternyata orang di sebelah sana tuh lebih parah lagi. Kalau kita merasa kita ini susah makan, mana cerita uang di Palestina 2 tahun kemudian digempur. Bagaimana cerita mereka tidak pacak makan, tidak pacak minum, air terbatas, listrik terbatas, segala macam terbatas. Kalau kita merasa bisnis kita kemudian hancur, mana mereka bukan bisnisnya hancur, rumahnya yang hancur. Sekarang banyak anak-anak yang yatim. Maka kita mengatakan, ya Allah, bahwa seberat-berat musibah kami ternyata masih banyak yang jauh lebih parah dibandingkan kami. Oke, dari aspek itu orang menerima. Tapi aspek yang datang itu menghibur itu kan hebat. Datang menghibur itu kan bentuk kearifan, bentuk kasih sayang luar biasa. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menurunkan kalamnya, ayatnya, Al-Quran nyatakan, wahai Muhammad, jikalau kaummu itu mereka mendustakanmu, sungguh zaman dulu para nabi dan rasul sebelummu, mereka pun didustakan oleh kaum mereka sendiri. Jadi Muhammad, tidak usah kau merasa gusar, tidak usah merasa lagu. Maka beliau merasa senang dan tenang, karena kenapa?
ternyata setiap nabi dan rasul mempunyai permasalahan yang sama. Ikhwan dimuliakan Allah, maka lihat bagaimana cara Allah menenangkan hati Rasulullah. Allah menghibur Nabi Muhammad. Ya ikhwan dimuliakan Allah, kesusahan kita sebagai manusia ini pasti makan apa tidak, tersekolah apa tidak dengan budak, pacak bayar utang atau tidak, Pak Mano BPJS ini, oh segala macam. Pikiran kita duit, cuan, fulus. Tapi Nabi bukan itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan setelah aku ini, umat ini masih menyembah Allah atau tidak. Kemudian ketika ada yang datang disampaikan kebenaran, malah mereka apa? Malah mereka mendustakan. Bukan karena beliaunya didustakan, tapi karena ajaran Allah yang didustakan. Itu yang membuat beliau sedih. Maka Allah datang, maksudnya dengan kalamnya, maka Allah menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan wong istimewa, tak perlulah Allah kemudian menghibur beliau. Menpecah kita ini, tak perlu Allah turun tangan menurunkan wahyu untuk menghibur kita. Siapa kita? Jauh kita dengan Nabi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sayang dan kasihnya Allah, maka Allah menghibur beliau dengan banyak ayat. Di sini banyak 5, 6, 7, 8 ayat yang menyatakan hiburan-hiburan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup sebagai penutup malam hari ini. Naik turun malaikat Jibril. Ketika beliau datang ke hadrah ilahiyah, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Ya Muhammad, innallaha yuqri'uka alaikas salam. Bapak-bapak kaget, cari tak bapak cari di YouTube atau di Google, ini bukan hal yang berbahaya. Cari berapa kali atau cari beberapa hadis yang setiap datang malaikat Jibril menyampaikan salam daripada Allah SWT. Allah berkirim salam. Tolong kirim salam. Al-Fakir dapat salam dari Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada beliau. Itu senangnya minta ampun. Tanta, misalnya dari Habib Mujtaba, Ustaz Iqbal, ini Sayyidil Habib Umar berkirim salam. Mana kira-kira perasaan gitu? Ustaz Iqbal, ini Ustaz Abdul Somad kirim salam. Senang tak? Makhluk ini. Sekarang bagaimana kalau yang berkirim salam adalah Allah Subhanahu wa taala? Tak alang kepalang senangnya. Berarti betapa ternyata Allah sangat mengistimewakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti ya ikhwan, kita dapat ketiban lemaknya. Kita dapat ketiban lemaknya karena Nabi Muhammad disayang Allah. Maka ketika kita tersambung kepada orang yang disayangi Allah, maka kita berharap kita pun disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti malam hari ini, pasal yang as-sadis yang ke-6 menyatakan tentang betapa Allah sering menghibur Nabi Muhammad. Allah memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad dan Allah berlaku lemah lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan betapa istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan seluruh makhluk, hatta dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Dan ini merupakan bentuk kebahagiaan yang luar biasa, kesyukuran luar biasa, manakala Allah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bahas ini merupakan bagian dari kita mengetahui betapa kadar kemuliaan beliau itu bukan alang kepalang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup bahwa ketika kita ucapkan ya Allah, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat Islam diberikan kepada kami. Dan betapa ya Allah, alhamdulillah ala ni'mati bi'tsatin nabi. Ya Allah, betapa kami bersyukur atas nikmat diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua orang tua dan guru dan orang-orang Islam pun mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan doa khitamul majlis.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يطمع هذا